Autaha samaha ilande le connexion ya wahia begimba vivan sharjo mtahani wakomori mjukaurishi yaban lewainu renge furswa ya ukajiri hadisi mbabila sina nyeri mjuzeni yazilio masiwani mjuzeni mbavi izo zarifuchia auka rangujuzi karjarongoa sha yaburi kautaha elema rikautahaze elema za ushinda ikari jarongorongoa wanu ritoe mbaiza nusu za elema ikao rikeswiri ukana rizipo babahanu yisho deza tongesa rarenga wakati rangue jumara torongoa tena abonge wakomori mjiunrao masiwani wakomori mjiunrao bonzemo komori. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karjaja banu harandogo zinji kasudu toka de situation ijiunrao harumenti rango juzi juma ataje honde wakatirlonu situation ikao kabati mwanadamu mwenza hikma haudungo ya actualite ya henti utojua karanguye juma hatajana mwana shewatu msalmani ya itanra ya fariki itaje honde lelo maulida serikali ani abongabo evenement zinji rejoza mbavanu za horanguju ziyo huja mngwa hibenza wakomori wenji ngarisha unyambo zinji mrungwa mbao zinji haini mrungwa mbeza hahe shasi sirkanza jerifanye mba eclairashasi yani venue mba venufu mba vyarifuchia ili rijuzo wa komori eze akti kaunde za jirisiwa surtout eza he mwananya si mwanashi watu mjini Salmani ya Itara aukaya ngasina mbabi mba iza nusu za prevu haumba iza sursu za kanti namna zirongoza bira abonge ngasina mbabi tena eza husu ye absence ya he maulidani ya rais wa daula ngasina ze nusu banu esatongesa ya tohenda ardiri mjuzeni banu kahaba hakatirza mbao banu yembahuma ya perepeta iliyo harumu wandu wa serikali hawamojana rais azali ketina mambo gouvernement ya mambo de gouvernement au ma conseiller au ma directeur au wandu wadiro wa lormezi wababandrana kiasi ya utosha dauna mhuwa daula azala Sumani hasibabu de some iliyo New York zentuzija hizo ikao zisazi hisa ukana raisi kana ufanya presence New York he situation ya lonio ya he sante ukana mwelewe bwa komori ukana tikubali hadalwa tizamba banu siku he akti ajiri kamrumduhazi ya tola mwabwade ya jare mama hode aradia kanza yani ya surprise aradia kanza twashononde quelque soit kana ujo ukahamada amisha babi ekatudore mama hode habaha kwa na uparovenua ze kweli shaye ukweli azali sante yahe kaiti njema sincèrement ritihadalane abonge mpango wapangwa yeye hamentene hawahi henda harumwe maulida azali sha wandu wa mshindi ya tende ikao banu habari zambao ye playa lonio hakubali ka ya tende au New York avec une condition de kafati hudo wendo ya towe diskuru wana sozwini na harumwe hierarchie kaitu permete fatihu yende ya represente mhuwa hedaula wana sozwini lazima ministre des affaires étrangères au ministre premier au ya choisi membre wa gouvernement yende donc oyo balbala iliyo habaha embahuma iliyo harumo wandu wa harumo hezi habaha
riruonese mbabi banu kana ye akti ya mwana she watu yafanyishia ngumji wa Salimani waja ile asiwasaya sido wandu ratende ra heya banu ra zonesa ra juzwa kumori haruma ani wandu wenji wa Zanziha wandu wenji wa zipiblie shasi sido wandu ra hunda bahati ra heya banu ra zamba rafanya live raonesa situation kaudi ajiri harumenti yenge mwana she watu kati ya rengwa ya metrizewa Salimani harema mzinga Salimani ya Itanraya wandu wajujwa uzamba ukana ndo uwa raisi haulawa wandu wajujwa hambaye na mna hiyo yenge mwana she watu voya rengwa Salimani ya Itanraya ya Sisomoroni Beti Salama wandrenge wamvuriza harume godro wandu jombo kana ijokiri kabala kanza tawe hadangu harume elegari mfano ni diri onese banu ndondo wa Komori ilirele wanendo parce que banu ba ya detention yomrubehwa gendarmerie haruma brigade haumru habehwa haruma commissariat hendi hafanywa enquête so brigade de recherche brigade judiciaire halafu ma journaliste mtongo hanzi haukana mwana she watu Salimani ya Itanraya hafu haruma afu en détention c'est pas normal parce que ngamjua uka Beti Salama ilati brigade de recherche ilati police ilati brigade judiciaire au police judiciaire la de le jumba la raisi ya ko yenshi ya biro yangi obala na longement halafu mru harengo hende hanti wahula hare mama hode ndondo ha tortuelwa parce que ngabo ushahidi hata majirani wa Itanda mjini wakawaenshi karibu na Beti Salama majirani wakawishi yema hiyo wakati mwana ya shemezao yabo leo inu izirongoza hunre mwana woi ngelazimu ba ani wakaubenufu surtout ma journalisti wa Komori parce que ngaruona ma journalisti maramba ma professionnel wasubuti wanzi haukana hafu akan detention hafu eka procureur hazamba yo hazamba ani yo procureur ngujo johamba shasisi hawo journalisti nganzuma beze kweli ye Beti Salama ngabolie ya detention ya wantu wa detention na hafia Beti Salama horengwa Salimani ya Itanraya hatobalwa directement onda Beti Salama rediruonese izo nono ya zamba parce que nono harongoa avant haruma liembili nono hafanya intervention live yae haonesa hukana Raisa Zali hazia moto ya tiulawa Salimani d'accord hardi nono hajauzi sesu ala hiyo Hussein Mwema mrohe gouvernement wakafanya conference jana samedi botasi yabura hakabati mruju ukane moto afu katido wandu wakadao nae wakanae ola moto ola nono hauzisa ye gouvernement kazabari hindi mto ubenu ukana raisi mwarongo wabo hata mama ani mto ubenu ukana raisi hazia moto ya tula wanabala safu donc ani mrungu elewa ani mruna fanya hazisha hito harumeze actizinu ne namno wandu wa hao warongo wao parce que nono we mro hezi nono we mro hezi ye namna ya rongoa ni namna ya ze akti za jazajiri eske azali hamba ya tiula wa Salimani shaende ya ulawa Beti Salama izo ujuonda ona Mungu shaizo la kanzaru wenese banu kana ngabo wandu wa Itanda mjini majirani wa hele jumba la Beti Salama warinkafoze formation hukana c'est vrai wakawishema hiyo nenkodo ya hemoto wakaurelo shehimbu ye masihu vanu kana ngabo namna wakati wakana procureur de la République au wandu jo ufanya mnashio wa mpanga na klipu au filmu shanga wakati wa dunia ilole wo kabatie namna ya ushinda wandu ambie wa Komori ndrabo ni namna ya teknolojia ilione namna zenrongo helizenda au harume dunia kabati banu wa baba tamrambe ndrabo
Tukurikanza ruonese ukana asko na muangalie bwa Komori. Apari ya hembaba Mumbata, bwana Mbata ola. Ibrahim Haji. Ola agent de douane. Yoko aéroport ya armée service douanier. Yoka wakati wakozingara zela cre wotiaze kura haini valizi ya bulwa. Womru wa 150 euro yaliwao ngarengawe yesamaha. Waliho si wa Komori si wanga zija sina ubinadamu. Shabanu de ila yo hata wakati wa mtume zijiri kamrujwa urengani mrujwa usamihi shamdukadiwa zale banguzi. Eze nongwe mbaba ula yafanya hau ya hamba kaonduka no porozi diwaza shawandu kwa jojo usamihi. Shabanu ngabo propose ndwa jina banu mbaba ulande za benuha. Shabanu mbrende ataheze image za roha banu hata Muhammad Darusi Moroni harongo hafanya intervention la même chose na ruton kilomoto irendera mhukumu sisi ya samedi ya jana Muhammad Darusi kawa ndungo mjua heli yahe kabati mdu le jina banu tina humvumbua ani namna Muhammad Darusi ya hahe ne namna ze tabia za hahe ne namna wandu mjua heli yahe karna usubutire zambe banu shahaini mdu ujua le jina la Muhammad Darusi na livumba banu ngujua egal ndongo fulani hafumdu ja Muhammad Darusi mdu hazi ya lona wana ya zaya ya unaonroso ya subuti bahe Muhammad Darusi ya rongowe yambe kana na ruton kilomoto irendera mhukumu rimrende anirim kadamize wandu waono eza mbaba ula bwana Mbata ola ulati mrumbaba hafanye ada mbada heyo shaiti mrumbaba tonku kanza nuone sembabi yabo diribirli mbabi pasko banu wa Komori ranze aktinu ya jiri juzi kamjaona ngabo mruma tomona halafu wandu kwa tujua ibanu hanja dahubi ibanu ngenda hubi o tindi la weha ho fumbuni belu rim confirmeni banu kana banu belu ngela renyo katirzamba banu nge haruma traitement inde mana matumona belu imana matuona belu ya irongowa au ya haiza hatamfia mamona ya disparecer mo zaferzinu wanu belu ngujihundu haruma sheswa shalarenyo haruma zero hende hata o haruma mbalo teli ya lalao mbalo teli ya 35 euro directeur de cabinet chargé de la défense ngulalo haruma lo teli ya 35 euro ikawo yo lo teli yo hambwa Mercure à côté ya l'UNESCO sendeni kartwa manrabo banu na sina zera renseignement alafu ile mana mwatoishi ya belu ya rongo wa hadia siabo en directeur de cabinet chargé de la défense mwenza bababa mwenza zibwi ya subuti ende ya rengeze papier za shimeji wahe koyo hambwa Saidi ya ende ya rumie ya ili yafanye zero wano abarza baonge la renyo belu amina ze renseignement nge la réunion donc ndemana matoishi ya trindila weha hofumbuni ya rongo haruma zarangu juzi matumuna mabahanu haruma mi continue pia ya matumuishi ya vumbulwa nge haruma zihiro mguna jaili ili tibirenro soni mwahe kamngwa benze hakuwa ndwanu deze duwar dodo wambila wadona utungu hamade namno wanduzo wana wanu waonaoze nyitungu wadona tabu hamade namnu wanduzo wana wanu waonaoze tabu izora kanzaro wene sebanu wa Komori izora ndo mwambiani banu ilirim confirmeni azalika jenda harume maulida izo kweli leo shema na azalia tuenda harume maulida selone ze renseigne marloni zo e situation ya he santé ngio keti stable na balawo jana e mwanahe oandrua he ele janvi wafanya declaration waonesa ka sante yahe ngio stable ngio njema ngio jau eka azali sante yahe ngio njema hajoka hendo maulidani tujini juzi yenge sante yahe ngio njema hajoka hendo maulidani leo iyo ndo bahanu joka amini ukana basko ngari jua ukayem kaidi
leo inu hahundo mkaidi muna mrehemu mwana shawatoi shae akti vala azali ukweli wa kumori do bahara nzori mkonfirmeeni vala ekiburi ya hahe isaipuha ikabelu hako maulidani abo hajalelo au jana shabelu hakalarenyo abonge ye kiburi ya sumanazali ipuha juzi Salmani Itandra na vala izora nzori mwambieni na wa renforce sécurité wati renforce sécurité sha izor losir rijom confirmer ani banu vala ye motola eka mwanaola kajamfanya ndongo haukas javis kajamwahafa shabala baha wabulo mfereje kiburi azali ipuha hapuha sheo paske namna kautoe baba ni namna wanrohe wakaujiona kama metriza wensi ya hatu ani mna mwanaola hakauonesa ukana vanu mru mzima hau mru wa ili watu joshinda watu wanru armezi paske bale kiburi ipuha ye kiburi ya hebwana isaipuha wao ni wateshe yao do wanru wazingiza sumanazali ne famia hahe mana banu habaha kartuzu ombeya shahina mna nzia isaya ya buha banu bwa komori ye komori sangar linda habaha rike hama Haiti watike mru jojo ulala serikali ndizo za hambwa wandu wengi wa zamba wauliliwa wakaanza wauliliwa wadivia yabo haba hamdungu jodo jidibilia yabo hata wanu ma ministri wakaya ngwajo ujua ndo mijini hatu harumaze maulida hizo na wapulo mageli paske bana bahala thimu wandu wakeja Haiti kabona ujua azalia dwamba amani na yerenga mafura iholela haruma mrovu wao amani na worenga mafura iholela haruma mrovu wao halafu zora kanzari wonese banu bala habaha lazimu ezema wanawala ngo wenji haruma miji mwanawala de ajitole ya juzi yafanya zila shabanu ho ukweli wandu wenji hamade mwanaula ngwa harume masiwa yo mararu ngwa haruma enti mwanaula da jitole yafanya zila diri mwoneseni banu ka bwana yakautonge sazalia tutolo dailani oimru ikao yetwabia yahe Salimani wandu waijuwao haukabo oinde wae bwana woi ndi yakautoe fit ya ukangabo watoto wanzao wendu hakamali soifu ila wakati muslimu ya jakaulawa ekanga moshele yao baye bwana woi ye bwana woi akausovya zali wende akautoe fiti wakati muslimu yakaonda ya ulwawa ukana ngabo watoto wanzo wanjie ohaka malisoifu wenda muslimu yakaonda juruhulwa ya ulafe de bwana woi woi Msalimani woi Jawadi mrazo wa hidrokarbir leweinu tena haja hanjabu hari azalia tutolo dahilani na banu hadiwa za ukana azali woye kajinje marendwa babandu bangu jono me wangu jo sisa azali kana humrenda ndongo haukawo azali kajazo ya urenda zema kaja parore konese mrenda zema izo wako moringa mzijua opia shaizo rutahor do sinsindri ya banu rezamba ndondondro wandu wako mori muyelewe ndondondro namna wakumori mwelewe ndondondro ukana ni wandu mahimili yale jamvi na mwena na mtuangalia za intervention za tolo jana botasi no wandu wa hele jamvi wana makoti wa bleu na waono tena wafanya intervention kwa jasubuti wakati waisheke mwana hafu watu saziduku haini mrare jo hahe warejo mijini zi wanu si wandu walona hata nrongo il suffit de volonté ma volontaire wa kweli waambilane kweli wabahemba na inu jo hisa na banu mwana woi munamrehemu banu yalala Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi ya hahe Mwenyezi Mungu amhufirie kamwa benze shaye nzie ya he mwana woi ya itenga banu singari amini ukana ngejo udunga ngardore jeija Haiti ngardore jei rike hama Haiti
insha Allah haukakena ukiri wandu wadamba ukana amani warenga mafura uhelele harumwa mro harudi wazidi wovua bwana hapulwe kibri haukahakana kibri hata kabari hazitoa wanyonyi hahe hamba ukana katsura mru katsuona mru ujo ushinda ya mshangaze haja shangaziwa ni mwana wa vendoeza mjuhu hata itonge sarangwe jumwa baka maulida nsujini ni maulida serikali ya lelo kaja subuti ya henda tukaunu uhara katushinda yeta de sante ke tinjema haukaharelwa majuju motwa wa hamri majuju ngabo wandu hata ngabo mndu msalimani yakabo yani yakosu armo efeu yore watu wazira nsanyima abonge hizo rakanzaru onese banu bwa komori ukana banu mwana ola Mungu jaila kafu shahidi shabale mwana ola hakauja yake nsongeza ye komori kihama Haiti haukaina mne serikali wa divia ya baba haini mndu natojidibilia haini mndu ya jowo kana rongo daina mndu natojidibilia reka mndu hawulilo mjini reka ndo harume wandu wa serikali mraparse mndu ya mtema hode wandu wanungwa vaoze juba za hao ni makota hao wanjo mijini harume ze maulida harume ze majilisi harwa iladhimu na izonga ndo ujiri rahabo jahibwa ministry mzima reka ministry mzamani reka ulio ya hibwa ya twa juniani enda ya vuruzo barini ya tondolo kwa na uwona sharanzie shefa hao de ya kasiblu juzi ya bo hasa hapu he kibr ngari aminu ka hapu he kibr hauka hakomelwa hatushewa na wanze watanze akti wiyo ila isaitosho kana ani humranganya yungi ufasili ibaki inu volonte basi ti mapesa ti mizinga volonte rekanzuani rekamwali rekangazija shala dhimu volonte ngam amini haungari amini usonti ukane mwana ola akti yaifanya kajahadi sina mndu ula moto ya kanti ya lolea maesha na hizo na vanu kabatia kana mvu rahana mubaraka ze Gaddafi ze Omar al-Bashir ze Saddam Hussein wa wandu ikao wakana mvu wakana pisansi na manye wakao metrize zenti za hao wahisaje engwa onda leo nyi wandu mloharume mna jamvi na mdoele wakavanu nyinyi wandu mahimili ya azali leo mtokadanya sambi mkadanya ikililu leo inu mjanga mambo wazalie mwema azali waengu mjuoni ndro shanji mnandrongo yabo kamna ukadanya ngamjuhu mtawa izo ngamjulo opia zitwabia zanyu hapo leo mdu Muhammad Ismaila homde kutina ndrongo ujo kauja ule hawa Abdullah Yahya fundi wa kamili Abdullah Yahya ukweli uhimili ndrabo na upeu na rohombi na ukatili kabati fundi harumemba jini hatu yakaustehilwa na sheo hama Abdullah Yahya honyuma milima hajaba hapu haisheo pia katihinru ngebonti hasibabu dabu ya jahimili upeunu no fujari unu ne rohombi fanyo harumenti maudu Abdullah Yahya zinwe hisa ye maudu ngamjoka ubirandahu haukarabanu sari mrambuani bofanya change mabanu kabati ujo shinda rengo na mndona toba karume parti alio na mtoba karume serse na mtoba karume serse sari wono yenzia ukana hoto wa azali c'est vraiment facile chaque titaha mali ke tutaha na mafikira menji ke tutaha wanru wenji ke tutaha nklinji do tukavu inu volonté habaha emotola hafanya haeche irate sha balijo kiri haba wake waili wararu wa prepare wa mji hazima wanu haba hijo kiri wake mndu ya jitole fidia ijo kiri wake mndu ya jitole fidia yafanye kamikazi Allahu akbar ya mji onsingoni bala wa bombardo waili yende namna izdo ujiri
vanu batike mbrati subuti ambe ukana kabanu bahizi hisa ngo jonjeza security ngo jonjeza jao zinu za jiri juzi wakaujua kanga dojiri na wainjeze security hata wajono ngo warende shazinu za jiri juzi ya serikali kwa jakaujua ya security ya zali kwa jakaujua shazijiri hena mna Mwenyezi Mungu yanzia ne volonte ya heshababi wa vendeza ya jitolea inu de lazimu mrenge hikma nywandu mlolo hamwezi mrenge hikma muyelewe kana vanu kama male ya tonansa ko shatatashi tona mtrobwa la il faut toujours ngavo fin vanu ba yuswa habaki abata tiji 2000 combien shanga bojo ka fin ngabo jo ka fin wakomori pia ngo na utukivu wakomori kwa tina utukivu ha madina ya wandu wakomori kwa tina utukivu ha sura ya za wandu wakomori kwa tina utukivu ha miji ya pwa wandu sha de twabia ne systemu iliyo ya changewa ya tilo harumenti watu mruru jwa urongoa halafu kabati wanadamu walo wapeu harumenti hatu hamade ma journalisti makorompi ma journalisti walo makorompi riwajuao yesuala ya inu ya hemana woi holi hoya uprecise ilize journali za bonze wazijue ukana hafiarmo pale presidentiel shangwa president kari hafo en détention et détention da hu beti salama ula gabo brigade judiciaire ya ukana kweli wasubuti ma journalisti kwa tusubuti wa precise ukana hafia pale presidentiel shangwa mba ukana en détention c'est quoi ani yonguto mduguto elewa kana ma journalisti makorompi ou bien kwa tima korompi shangwa uhara yabona wahense hazi hauka journalisti uwangu lazimu ya towe ze formation zilo réel kabati mduguto ujwa ke moto harengwane garde présidentielle direction beti salama kajabe wa gendarmerie kajabe wa kandani kajabe wa mfagi kajabe wa mde kajabe wa polisi no harengwa habewa au palais présidentiel iho ndiho ya fia zabari hindi leo ma journalisti mwadunga 10000 francs na tike za mafura mwadiwa za hazi hanyu habunganyi makorompi na haini mru fanyo korompi harumwe hazi yahe uonge unesa ukawo woti mrulo na maturité woti mrulo na msomo yabuko katu amine hazi yahe katuji amini njaba pia ma journalisti shanga bandu ya ma journalisti makorompi riwajuao wajijuao wajijuao ngari wajuao ma journalisti wao abonge wa Komori kaanza juste jeribire rumonesene situation inu iliyo harmenti kana ezenongoza jiri juzi mwana wala hafu kweli sha holiho hakomelwa lesumbui hapo hapule kiburi hapulwa ye kiburi parce que vanu wetinda ami wetimru fulani weti ministre vanu enge president de l'assemblée hau president wa cour supreme hatofanyiwe akti ila yafanyi hasalimani ya wayenti sayinji angamani fadhali kaka vanu wa raisi wa daula ujihisi kaende ya rengenti hatu mateka ya subuti huyu ambao ukana katuri amba mru kama tujoshi da mshangaze ye leo atongesa ya todo maulida nindo mna mwana mtiti wa vendeza mjuhu de atongesa wa todo maulidani ya mtujini ne ya lelo ye maudu woroha mashababi waili wenza mvu wahugamata wafanya kamikazi wamba bombardoma wanu haba haina mnazengoza jiri juzi emotola hajua ngam amini ukana ya intelligence ya mwanaola haelewa ukana yerate omuswahe ngojo uhima njaba hajua kangujo kahufa shahajua ukana yerate c'est fini pour lui shahajitole ya hende waongo wenji omijini no maramwe masiwa ne mabavu wajo ujitole wafanya akti hamande ila wiyo haruma wakati unu ujao uligondi ze motola yafanya harelo himbu itongesa kajaroha ya uwo mwana wa vendeza yabo nyinyi ebababa mono kahata gumsese homa weni ambude kaja tosubuti yatohe haruma media yaonese wanu kawajiri ndongo helinu wotonja mondani pia wabandaya
wotonja mondani wabaya hauhara kubanu inu justi de helira songo hamba rejeza ukana banu hoto wa zali banu komori mnati watu mnati inu moins de millions d'habitants halafu tilo toka moins de millions d'habitants tena yenti ya hatu hena mna razoea ni namna kuka armaze arme societe jimla ya kikomori huwa raisi yonyangu desajiri salimani vanu we haba raisi habalwani ma security shehe kikomori raisi yanjia yuwe maitiliyo na security watu jihunda wahimo bonze hauka muftinge yabo hundo mjina mufti yabo ngamjoka ukana sirete ho mjina mustadrani maudu ngamjoka ukana sirete ho mjina Sarkozy na mtamdu maudu ngamjoka ukana sirete domoni anzuani mfano hemiji pia kabana ukabati sirete uka nguna jailie uka ezenongo motola yafanya wandu wenji wazelewe wazitumu zitwani rifanyi hema IT ridoulana na ufumana haukaizo lizo manzao nyi wandu mlonenti kabana ujua ufanyishi hami harbatu mrengenti hatu mateka hardi wanzu yini kemwa na hao imilike mwana hao urenge usinya makaratasi unike mwana hao enti hatu umilikishe ukabungu tukawensha amani wallahi billahi sisi wandu rongo harmazerezo zinu no wakomori wale mawazali welala ngwala wampe kweli kwa tunda mantohole wala kwa tuende no walokomori shasirilo munu kamruka tine mapesa dombe walotambu she kamrungene mapesa kujukona bayondu yale sha nyinyi marengenti mateka kamtulala ampe ntiri hadaye kamtulala ampe nganyinya problem haukanga mjua uzo mrendao hiyo de maana mtu tranquille ngamjodo banda haya morongo na mtuangalia jana votasi voitandra mjini vala lonju mahazali wangu hamoroni ujao votere itandra bala lukuma aifatihu habaliwa hende hakautoa duskuru ya rongoze yaonese kama babahe santengio njema na mwangalebo wakomori ya video helema jeshi wala wakodingo niwa izlaka zadokaya ilanda bo wasa waelewa walua hara uka ebanu hatuwanu kabona ukamrubanu yatofanya zila yafanya mbaba ya hundranizo yani yomde zanga yonesa wo hara ukanganyiwa kamtina hata metrizi enti hatu mrenge enti hamvu shaka mtina hata dinite kamtina hata organisation kamtina hata programu yode mana mlo hara haukaenge fati hungu amini ukana ngumiliki enti haukweli jana iza hundra mbaba hejuzi ni jana kaunda ya rongo webo barazani bala ikaubidi ritioni majeshi kanda para unafati huya rongoa wakamajeshi wa ilosoni na wa ilodingoni ila pia wahimi wakepre kangabo mrato bala eshono de hamade motola wabezwa mgamate izo kazi jakaya na mramforce yawe mana maraforce dabo mloa hara yabonde helilo hatandi izo riomba odua mwezi Mungu ya jailie zenjeze ze mvuma zenu ilimu yelewe ukana vanu kuyaka ani mrujwa ukana mvu hashindiha mrujwa ukana uguguru upuha izo de namna ngamjorenge ntimateka mrenge monopoli ya hensi ya hatu mjiarishise nyonti pia shanga boye ngabo entwanyunyike uha iyo de wangazi jadu warongo wamba entwanyunyike uha eso ekaza nziwa eso kozanziwa yo kabatinzi yayo vira mana watu ufa juzi wazali dabukana kazi janziwa ni Mungu shesu kujanziwa kuna weshape iyo na muombe dua hata na mfanye nyigangi hata ngarijua we malalao na mfanye hata shangarijua ukana yentwanyunyike uha entwanyunyike uha hentu yo yehija kabati mametse kabati majeshi kabati mahiyo kabati mizinga kabati jet privé ngo wendo na uyonketi ule hesara ile mna rafanya zi analizi utakabarifu egala mrarepondewa utakabarifu nguo mwinji ufudhuli nguo mwinji ofisidi funguo mwinji harumenti kabati tomaya wana wakomori wahisatwa maya owadzaze wahisatwa maya kabati hata mbamundu toka yonti baba walobala wadongo henda were malekoti wavai makotable wala wandu walohara wana hao watujotola muhazini shata ngwarambia ukana irifanya uko karatungo henda no wana watutola muhazini shakatitindao ila pia darujua ka wanu ngwaambia onrabo mana waambia onrabo dabukana baho wewe we mrwandrabo dawo ngozi juo
uka we mru ndrabo ngozi juo tena uka owandu uhimilia we wandu ndrabo izo rajo hanza banu bwa Komori wanu haba ha ngeladhimu wababaziwa harumwe maji hatu ze majilisi hatu wababaziwa harumwe ze maulida wababaziwa harumwe mambizo wababaziwa harumwe madziho ili waelewe ukana wotidu walone monopoli waone monopoli ya utehele jeshi shahomi jini hatu siderijereu izo dezaladhimu zidunge wandu wanu wake uhara wanu hatema waziri wala wakaya wala kabati wandu wahimilia ufujari hamanda wala wakaya zikamali soifu ze umagumsese homa weni heze jai hamada shamfi wandu ikao geladhimu watike stablu jai ya tirohe moroni hamba ngondo washili hojumani yake yampe geladhimu yake mhara geladhimu hata ya jihundani ya dorindinda honziani hau ya tsahe mndu ya mdungane nae ya budo bahanu wandu wajohelewa kama mkwele amani kwa urumiziwa kweli haladara. Donc yulu bahanu rakanza ruonese mbabi rimonesheni mbabi rirongoe mbabi manarangu juze akti ajiri kardarongo rakanza ribimise mbabi yeze elema ne namna zirongo ziliyo abonge wa Komori Mwenyezi Mungu njori nka hatima njema kamgwa benze ya jailie mwana ola kenge haruma rehema na amani na usalama haruma mbebo Mwenyezi Mungu ya wandu zahe imani Mwenyezi Mungu ya jailie wandu wa hezinu wake waili wararu wafiwani wana haufujari wa ulawa ili wao waoneze dulweri za mriafiwani mwana Mwenyezi Mungu na jailio wandu wanu wahundwa nimbi wanahau wahundwa nimbi ili wahundwa ni dulweri waelewe kabanu mriafiwani mwana zouhoza. Hiyo ndio hizo dua jodoomba mimi ntuomba dua azalia tohufa ya jokanjema azalia kanemu yaone lukumani yahundwa nimbi ili yaone dulweri kamrefu wani mwana mrukoza mrutabiha harumwe muo shaiti tokabahi. Mwenyezi Mungu njori nika heri na baraka harumwe ntihatu jailie ntihatu iroho mihononi mwe mafujari wanu kamgwa benze. Mwenyezi Mungu yari jailie wandu kao ngwa umolopitali ngwa harumwa zihiro mgu ya wanke unono mgu ya jailie wanzu wandu ume mgu ya wabe wanzu wandu washe mgu ya wabe wanzu wana mgu ya wabe insha Allahu narjo wana na tena. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.